Kami sedang bersama dengan Tengku Henry, Ustaz Henry Mukhtar dari Aceh Barat Daya yang menampilkan wa qadha rabbuka alla ta'budu wa qadha rabbuka alla ta'budu silakan. Ternyata Tengku Ustaz Henry belum apa ya. Silakan. Dua. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Memang Tengku Henry. Bismillah. Al-Isra. Wa yad'u al-insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kana al-insanu ajula. Ya Allah.